Rahajeng semeng idedani pamiarsa sareng sadurunge bebrayang titiang mihnayang angge titiang. Titiang mawasta Desa Gede Ulan Mariani saking kampus STKIP Agama Hindu Amlapura, program studi pendidikan agama Hindu NPM Tiangolas Siki 5. Video puniki keangkat anggen nagingin tugas UTS Bahasa Bali indek memperkenalkan objek wisata sanewenten di Kabupaten Karangasem. Sane mangkin titiang sampun wenten ring objek wisata Mahal Kencana. Objek wisata Mahal Kencana magenah ring Banjar Dinas Purwayu, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sampun akeh wisatawan saking duru negara sane rawuh ke objek wisata Mahal Kencana puniki. Objek wisata Mahal Kencana kawangun saking pinanggal 13 Desember kalih tali 19. Ring wisata puniki wenten tigang genah mefoto sane sampun kesagayang. Winekadi sane kapertama genah mefoto sane merupa cincin utawi lingkaran. Kaping kalih ring dhuwur kolam sane medaging patung Dewi Gangga. Lan sane kaping 3 genah mefoto inggih punika ring ayunan selfie. Saking objek wisata Mahal Kencana puniki, para wisatawane mersidayang manggihin panorama pasih lan Gunung Agung sane kekantenang becik lan asri pisan. Yening idedane jaga rawuh ring objek wisata Mahal Kencana puniki, idedane pamiarsa pacang kakenien tiket ngeranjing wantah dase tali rupiah sane adiri. Mahal Kencana puniki sampun ngawit saking galah 7 semeng ngantos galah kutus sore. Inggih sekali punika sane preside aturan titiang wantah wenten atur titiang sane nenten manut ring manah idedane pamiarsa sareng sami titiang nunas gengrene sinampura. Sane mangkin pacang sinep titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.